Ovo je priča o Dini, ovo je priča o Olgi. Ovo je priča o svima onima koje danas ovdje vidite. Neki mašu repićima čim nas vide, neki se guraju bliže, traže dodir ruku, dodir, pažnju. Neki stoje malo sa strane, tiši, povučeniji, ali jednako željni da ih se primijeti. Svi oni imaju različite priče, ali jedno im je zajedničko, a to je čekanje. Ako se danas nitko ne pojavi, ako danas nitko ne pita za njih, sutra će oni ponovno čekati. S istom nadom, s istim pogledima prema vratima i istim tihim pitanjem, hoće li baš danas biti moj dan? Za njih dani prolaze sporo. Isti boks, ista rutina, ista vrata koja se zatvaraju navečer. Ne traže puno i ne traže savršen život. Traže priliku i traže dom. Ali traže i nekoga tko će ih odabrati, baš njih, takvi kakvi jesu. Ako ih danas ne možeš povesti sa sobom, možeš im pomoći da lakše čekaju. Donacijom hrane ili sudjelovanjem u Vautinovoj akciji pomažeš Dini, Olgi i svim psima skloništa Berta. Jer dok oni čekaju svoje zauvijek, svaka pomoć znači jedan dan manje gladi i još jedan razlog više za nadu.